Yeah. Na mundu gwitonya rigi ni unyarireire muno ngui ino yakwa na mundu gwitonya u yakwa ndimanya gociuragia ki tareke ngori atiri nyarigi na tina uru ngai mwathani ungona nya wikirwa ri rigi ni hona kanya wi imana nja nyoka yanje kurwa neno yakwa ri na igwe he ngui yanje kurwa na ngui ingi nyarigi ri ucihuraga niki dragona iki na mutugo iya ciagire no gakatana tiendo nyarego no urenda cithambi indo kana ihure nguo na makabasi iroe ni disura ni gata itwererie kidio tondu nyau dengi mana gukana ngui yoka uthoria itu tianyu ni akwa chanyu ikwanyu nyarege na muituhutagia tondu ina mahakiri maraihutiraga aya ni ndoigate iko ikirogo ni kwaga hakiri toto ikorogo ikirwo ugu ni tondu ora hakiri iracira cieke tondu hakiri ciacio ikinyete hau aya yani hakiri ciacio itigicira ihorere igena ndugu itigekera ngui nego ndirakwira ngakwira atiriri nyarigi hakiri ciacio ciumbitwo ni ngai atiriri jana nyamu ingi yoka kuingira kwao ona ko tio yakite nyumba ikamira na ikamihura muno tondu hakiri ciao iramira ikioguo nyarigi tondu ni nyamu ndugacoka kunguthira ngui yakwa nyarigi tondu witu urahura atiria ng'eni ukahuraria ngui yakwa kana nyau yakwa nyarigi uraciuria ketau nyau yakwa ni rathua ucio tundu munene society guthua ona ndara ko githua na ndi mundu riu na ora kiraka ni nyau tari mundu wogiraka ni nyau kana mundu wakwa ni ngirakara ni undu wa nyau ndigukuhitha kusoso wedete nyau kugira ndimwendete nyuire tondu mundu hekera ndimwendeire to mundu na wetake mundu soso ni gutako atiriri nyau ukamenda gukira mwana soso nyau ndo nile ambia na ndugikira ambia nyarigi na bado kira iyo tutokeria nigo ndakwira atiriri agakone mukenda ko ni ukenda kuiganana na nyau nyarigi ni urikirira ambia ona ara nyarigi utakenda gukirwo i tikira ba digara no uri tiga kunjira ri ndakwenda wacoka kunguthira ngui yakwa kana nyau wona ikirwa kana ihorerete no ira kuhikeria ngui yakwa ihiga nyarigi ikomete tari na uru ukimigutha ritho no ritangi kiriondo wendaga riume nyarigi wendaga riume nesari basi Yeah.